Ортодойду ологор, олорон аспыт, үтүе кията умнуллубат ден мәнеге эппеттер. Олоқпутугар бирге үлелен, алтыгын аспыт, доғотторбут, келлиегелербит, ытык жоммут, үтүе аттара умнуллубакка, аттана, үйетитилле туралларын тугар, Нюрба театра умнуллубат аттар диен анал рубрикатыгар, кепсиекпин бағарабын, театр ологор, элбеги оңорон, үлелен, үтүе солы қаллар быт, директор быт Николай Федорович Григорьев туғынан. Николай Федорович жиңнәк төрөбүт күнә биллибет. Арай бәйті дәрінен Николы күн төрөбүтіміхін Николай диен аттабыттара дейірі. Оттан докумоңы сұрулы бұтынан тыынча 933 сыл ақсынне 19 күне ден бәлетеммет. Кене Нюрба районун Марселениетін түмік нәхілегер әлбе қоғылақ Григорьевтер жекергеттерігер төрді соғыннан күн сирин көрбүт. Ағата Григорьев Федор Данилович, иете Дария. Бирге төрөбүттере эжие Мотуруана, Убайдара Иннокентий, Уанна Николай. Бары да сәри кемін оғылары болан, отчотауғы кем кырымчы кологун эттеринен қаннарынан біле улаппыттарын сәрейек қары сөп. Ол сағана марга түйет кластақ осколары бар болан оғылар салғы, хетті кластақ қаңалас нәхелегер ынақсыққа баран үйеренелері. Николай Федорович 2 сыл ынақсыққа үйеренен баран, оғыр дәғіттен біліге көріге тардығыла қоғы болан Нюрбаға кейрен, әме интернаққа олырын Нюрба бастақы нөмірде қосколатын бүтәрәт, олығын суолын библиотека ағар қоғын себедісейнен, устунан оғы библиотекатын себедісейнен ананан кылгас кемге үлелер. Тыынча 905 сыллаққа күхін Жокускайга педагогический институтка үйерене кирер. Үйерене сырыттағына институт кәңен Якутскайдағы государственный университет атын сүгер. Тыынча 905 сыллаққа Николай Федорович сақатылын литературатын салатын сетихиләқтік бүтерен Нюрба бастакы нөмерде қосколатыгар үлетін сағалыр. Ол сыл комсомол районнағы конференцияда кенене комсомол райкомын үйерек салатын себедісейнен талгыда. Салайыр үліғі жоғырдағын өті көрін тыынча 964 сыллаққа Убаян ағыз класста қосколатыгар директорынан ананан үләли келер. Коллектив сүрдәғін әдер болан үләлерге олыс көқтөғы. Оғыларға білейіні беріге, саңаттан саңа методикалары киллерен, сомоғылығын үләләбеттерін түмігер, оройон бір бастың үләләқ осколатынан білі бет. Бо барыта сатабыллах салаячы директор Николай Федорович сыралах үлетін түмігеті. Үйереппіт үйерінәтчілері мәлжі үтуе тылларынан ақталлар. Кені саха тылын, саха литературатын интригергетен үйереппітін, оғылырға өйтін, қоған аян сұруйтарар иделәғін мәлжі санылар. Себескей кем сағана сығыналаммаққа қалбыд. Ол әрі біліңгі кемге саха жақталларын маңнайғы пыты сатынан ағыллар. Нюрба улуға кен туттар күйін Варвара Потапованы Николай Федорович
оскуалаға үйереппит эбит. Кини отчолорго варе таланын өтө көрөн, ис дуғатыттан арыллан суруярын белиетен, келин улақан паатыасса суруячы болуаға дир үі. Ол тыллара туалан Варвара Потапова ата поэзия үрдүк чыпчалыгар билигин аттанар. Николай Федорович олог эдер эрдегіттен сахар ята, саха тойуга, олонқото, сүтүе суақта, сайдан көлүенеттен көлүенеға берілен ихияқтақ диен өйдөбілләқ эбит. Ол дехин народ ырыатын, тойугун, охуакайын өрө тутан ороюанға республикаға дағаны кеңник биллибет. Ырыалары тойуктара билигин Жокускайдағы радиофондаға қараллан сыталлар. Тыынча 994 сыллаққа Нюрба хыағар кене атынан бирис олоқтоммута эме тоғылыр. Бейхен сыллар бүтүүтэ, 6-10 сыллар сағаланыта, сунтар Нюрба қолбахан Нюрба района буала сылжыбыт. Ол кемге Улу Сергей Зверев кыл ола сахатчаттарын түмен, ырыағыттарын, үнкүйіттерін мұньян, ансамбл терейбет. Николай Федорович Сергей Зверевтін ықса білсен, жетігір отугар қоннырон, Сергей Зверев тылыгар киллерен, Николай Федоровы ансамблыгар биллерәтчі, ырыағыт, тойуксут бұғытынан сырытыннар бұд. Ол кемге республикаға 2-3 фестивалігар кыттаннар кыайы өрөгөйін ситихен, бүлі сүннүн оруйоннарынан гастроллу сылжыбыттар. 1912 сыллаққа улақанны кылжан Жокускайга республиканскай балыгаға өр кемге сытан эмтенер. Өрүн қалаттақ аняллар көмөлөрүнен оанна олоғын аргыға дуньята күннери түннери ғырылан олоққа иккихин төннөр. Жа ол кенниттен доробията чөлүгер түспүтін кенне 1974 сыллаққа атыржақ иығар Саха Республикатын культуратын министерстватын урағынан Нюрбатағы государственной көһө сылжар драматической театрыгар директорынан ананар. Нюрба театрын төрүттәбет. Бу театрга ағыз сыл директорынан үлелен, театры саха сиригер кеңник биллер, бехиренер суолга киллер бет, Саха Республикатын үтүеләх артыға, Габушев Александр Алексеевич үрден Жокускайдағы Саха государственной театрыгар директорынан ананан барбытын кенне Николай Федорович үлели келбите. Идетинен учутал Комсомольскай үлехет анал театральный үйереға суақ кехеқа білден тұрар. Директорынан анаммыда долгытулаға, эппетнестәға, ирдебілләға. Ол кемне кеңник көрөчүгө биллибит, үрдүк тахымга тақсыбыт, эдер келлик типүлетин салгы, ийлен, сағалан, жахаян, сайыннаран, тахымын түһәрбәкке илже барар туһугар устук сорук турдаға. Николай Федорович туақ бар өйін санатын, сатабылын, уран, сыл сорук туруорунан, кыхаллан, үлелән кирен барбытын bir gölelebit Джона беһиги туоху болабыт. Беһиги сүгүрүйер убасты режиссер бот, ытык кихибит, Саха Республикатын үтүеләх артыға, народтар дордоғуларын уарджан кавалера Спартак Иванович Слепцов ақтытыттан білігіннерим. Спартак Иванович
театрга үйе чиепперин кериңе режиссер быһытынан үлелир сыллар бар түет директоры кытта үлеләбитим диэн актар. Олортон самай уһуннук уон 2 сыл устата ологун тиһек күнүгер диэри айымнылаахтык эммин десиһен үлеләбит директорым Николай Федорович буолар. Ити сыл тыынча 907 түет сыллааққа Москватағы Шепкин атынан театральный училище актерской факультетін битербит уан эдер артыс биһи театр бытыгар үлелли кэлбиттере. Онон театр быт отуттан тахсар тыыстаах улақан аяр коллектив буола түспүтэ. Уруккөттүгер Николай Федорович артыстары көрөччүрэ быһытынан билер боллагына. Бу коллективи ийлэн, сагалан, жахаян киирен бараргар балай да үөрахаттардаага. Бастыкытынан театр сүрүн күүһүн, артыстары кытта уопсай тыл булуан, саңа директоры коллектив ылынын надете. Иккиһинен театр материальный базата жиэти уота быстар мөлтөҕө ханнык бағарар лэһит санаатын түһэрере. Үсүһүнен театр көһө сылдьар диэн ааты сүгэринен сахабыт сирин бүтүннүүтүн хабан сылга 6 ыйтан ордук уһун унньуктаах гастроллар эрэйиллэллэре. Ол эрээри киэн холку көгүстээх, тулуурдаах, исиһиттэн культуралаах, киэн билиилээх көрүүлээх Николай Федоровыһы ити ырахаттар салыннар батахтара. Театр репертуарын талыыга, быһаарыыга Николай Федоровичтын сүрүн болкомтобутун ууран үлелирбит. Кини үлелэбит кемнеригер театр сыанатыгар турбут спектакльтен сорогун ааттыр эбит боллакка Устаах Избеков сыгый кырынаастыр, Илья Находкин ологун иннигер, Цырен Шагжин абаагылаах сундук, Алексей Балакаев ие сүрэҕэ, Алампа Сапронов ологун онюра, Тимофей Сметанин Лакут Уанна Нюргугун, Вильям Шекспир Атылла, Иван Алексеев Көмүс қатын, Кызыл эник кудажи оҕодолума оҥоһуулара, Иван Семенов Кынат Мас холбука, Петр Доброков Ала сырыата, Александра Мәрина Чучуна, Алексей Дударев Еден, Бағлай Протодиаконов Кулантай Манчары. Бу спектакльтер сахабыт сирин устун гастроллан көрөөчүлер кен беребиллерин ылыан ылбыттара. Отчолорго уһун аяңга театр тиек үлэһиттериттен сагалан директоргар режиссеруттан тие аяннырбыт. Тыа сирдеригер гостницалар суох буоланнар ыалларынан түһэретибит. Олиһин Николай Федорович пын батыһыннара сылдьан, ыалга биирге түһэн, мииммитин онно үсүгэйдик билсибиппит диэн ахтар. Кини киһи киэне саягаһа, борустуоя, сэһэннит бастыҥа, кими бағарар кытта бер түргенник уопсай тылы булан, күлэн, үөрэн, сэһэргэһэр иделээгин олус сөҕө көрөрүм. 2 күммүтүгер улахан концерт көрдөрөрбүт. Николай Федорович тойуксут, оһуакаджыт быһытынан сыанага тахсан сүргете көтөҕүллэн, ис киирбэх тохтор кылыһактаах куолаһынан көрөөчүнү абылыыра. Режиссер буоларын быһытынан сүрдээ характернай
жандарым уобыраха тақсыын сөп диен санааннан салайтаран, бағылай протодиаконап кулантай, манчары, испектәгер артыс бұғытынан оңнотон турабын. Кихим кыратык кетемағайдана түһен баран син сөбіләспіде. Кыржык көрөтчүгө соһутчу, олы синтирехине көстүүлээх, характерны образ болан тақсыбыта. Жәбені қобаны сөбілүрі артыстар, арыгыт жандарым флягатыгар, уоннугар жиңнәк ағыл тоңкутан уратытык әғірделәбіттереті. Сыанаттан оңям бүтен, үлтү тиритен тақсыбыт Николай Федоровығы саннын таптая, сороқтар или тутухан. Сыанаға тақсыбықкын сүрәқтәтібіт диен күлсүбіттерігер, директор бұд симерикти, мүчі керегім мұта, уанна төбетін бұхал кистен кебіспіде. Ити күрдік 12 сылыстата бирге үлеләбіт сыллар бұтығар. Нюрба театрын кескілінігін, күйақпытын, жоғырбутын ууран, олоқпутын анан келбіппет диетақпіне бұқа сыстар батым болу ден әтер. Саха Республикатын үтуелі ағартыға Борис Иванович Борисов ақтыта. Беге үрдік өрәғі бүтерен саңа үләли келбет артыстарға Николай Федорович өйден беге көлуәр дүгір олықтақ жоммут ден өйдетен әтер болара. Ол кыржык әте. Ол кемге үйәхеттен ыйдағы, сыллағы бұлаңа батча үбі қарчыны келлері яқтақыдден кытанақ соргу тұру ораллара. Оны толорор тұхыттан уғын аяңға сылжарбыд. Отчытағы кемге суол иіс мөлтіғы, кулуптар тымнылара кихini сөқтірірі. Ол әрі тыя сирин жонугар театр келбіте ураты бұрағыннікка кубулыйара. Киеһэ лый курдук көрөчүннен толбут залга оңюртон ордук жол туох келей. Ити барыта сатабыллах салаячы, маршруту табатайынан быланырыттан улақан тутулуктах эте. Быламытын толорон, үксүгер ахары толорон, үйөрү көтүү көтөллөк дойдубутугар төннөрбүт. Ол түмүгер республика театрдарын ортотугар үлебетинен мелчи инники күәңе сылжарбыт. Театрбыт технической базатын қаңатыга Николай Федорович Жокускайнан, Москваннан сыралахан турорсубутун түмүгер элбәк саңа техникаламмыппыт. Театр үлэхиттерин олоқторун жахақтарын тупсарар туһугар утумнаахты күлелән, тыгынча 900 ағуан сыллааққа Ленин улсатыгар икке тәстәқ саңа же үләға кирбіде. Ол диеттен 6 квартираны театр үлэхиттеригер анабыттара. Ол иннене оғунан оттуллар, уну тахыржа бочкаға куттаран баран тахыллар, артыстарға ананан урук тутуллубут уапса жиэға олор буппут. Бары оғолонон, урууланан ыл болбут жоңға саңа жиэға көхі умнуллубат улақан үйөрүүнү ағалбыта. Ол курдук театр ведущей артыстарыгар Валентина, Петр Николаевтарга, Александра Анатолий Кривогорницыннарга, Нина Фрументий Сафроновтарга, Борис Борисовка, Ольга Григорьевага, Уанна Владимир Матвеевка бәріллібіттере. Бу үләхеттерін туғығар кыхамнилах директор Николай Федорович улақан сетихитин тоғута болар. Бейт успутугар үтүөнү оңорбутун,
Кахан да умнубаппыт диэн Борис Иванович үтүө тылынан ахтар. Оттон мин эбен кепсир боллақпына бир кыһын испес таңас диэн аттан маңан кара тулуктары, лётнай унтыылары артыстарга түңеттилер. Биһиги манныгары күппетер дьон үөрен ол тулуптартан отчолорго мода болбут. Дубленка диэн аттанар сону түктен сатырбытынан сатаабаппытынан үтүктүһэ тиктии бөҕө боллубут. Өссөр дугуттан ушанка бергеһэ тиктен кеттибит. Соммут сиэҕин, аллара өттүн, бужуркай түүтүнэн каймыылаан биэрдибит. Көп түүтүттен саға оҥорон кэбистибит. Соммутун туонкай таалиэбыт манан бар диэбитти кетит курунан быакаччы курданан кэбиһэбит. Үөрүүбүт муҥура суах. Санаабытыгар Ньорба театрын кэрэҥ ардарыттан ордук, мааны, моднай киһи суоҕун курдук сананныбыт. Мэлдьи аяҥҥа сылдьар дьоҥҥо дырап соннооҕор итиитинэн илгийэн сылааһа сүрдээх, ханнык да тымныыны килэрбэт курдуга. Отчуларга миэ мээни көстүбэт, лётнай унтуулары кеппит уолаттарбыт астыныы бөҕө. Кырдьык да хаатынкаттан сылааһынан да көстүүтүнэн да быдан ордук боллаҕа. Дьэ, ити курдук, итии таҥастарынан Николай Федорович хаатчыйан турардаах. Николай Федорович тус олоҕун ахтан аһарар буоллахха, олоҕун аргыһа Евдокия Сидоровна үрүҥ халааттаах аанньал, үйэтин тухары сэллик балыһатын мед сиэстэрэтэ. Кинилэр бір бааччы олохтоох, сүрдээх ыалдьытымсах, дьон бөҕө хонон өрөөн ааспыт, ил эйэ олохтоох, дьоҥҥо сэргэҕэ убаастатар, дьоһун мааны ыаллар этилэр. Олохторугар ыарахаттары көрүстэллэр да, сүүс-сүүстэринэн өйөнсөн, сарын-сарыннарынан дағайсан, тапталларынан угуттахан, туруулахан, өлөр өлүүнү кыайбыттара. Ол курдук тапталлара, олоққа тардыһылара күүстээҕэ. Күңҥө көрдөрбүт утумнарын уһатар үс оҕолоохтор. Билигин бары үрдүк үөрэхтэнэн, ыал буолан, оҕоруу төрөтөн, олохторун оҥостон, олоққа бигэти күктэнэн төрөппүттэрин, үтүө ааттарын ааттаталлар. Улахан уол Виктор Николаевич Омскай куоракка Сибирдäҕи автодорожный институту бүтэрэн, араас эппиэтнэстээх үлэлэргэ үлэлээн баран, билигин Азия аты эрген уонна сыннялан киинин солбуяччы директоры. Мааны кыстара Валентина Николаевна улан ыдаага Ирин Сибирдäҕи технологической институту бүтэрэн инженер-технолог идэтин ылбыта. Келин предприниматель. Кергенинен Дмитрий Никитичтын икки уол оҕону тапталларынан угуттан атактарыгар турордулар. Кыра уол Федор Николаевич Саха медиа холдинга шеф-редактор. Олоҕун аргыһа Елена Меркурьевналын икки кыз оҕолоохтор. Иелээх аға оҕолоругар дьоҥҥо убаастатар дьон буола улааталларыгар үлэҕэ эппиэтнэстээхтэринэн дьоҥҥо сыһыаннарынан холобур буолан, дьону таҥаһынан сыаналаабакка кини дуухатын, санаатын сыаналыр буолун диэн мэлдьи этэллэрэ. Уонна дьоҥҥо аһаҕас истиң сыһыан баар буоллаҕына эһиэхэ уон оччоннон үтүөннэн төннөн келэр диэн үөрэппит, такайбыт тылларын, баҕа санааларын умнубакка толоро сатыыбыт диэн оҕолоро
этеллер. Убастыр, ытыктыр директор быт Николай Федорович саас ортотугар үлели камсы сүйре көтө сылжан олус комолтолоктук быстахырыга былжатан тыынча 916 сыллаакка кулун тутар 14 күнүгер ортодойдулугуттан араксан бейик эккебититтен туарабыта. Ытык кейбит, убастыр директор быт. Нурба театрын история тыгар кирен, үтүе ата умнуллубакка, макталынан аттана, ахтылла туруага.